Ja ću se prvo obratiti ovim našim novim kolegama koji su prvi put na ovom seminaru, zbog toga što ovaj seminar, za razliku od svih drugih na kojima ste možda bili, ne govori o materiji, govori samo o energijama. To je zbog toga što su energije mnogo važnije za svakog od nas pojedinaca i za celokupnu ljudsku zajednicu, u smislu duhovnog razvoja, u smislu inteligencije, u smislu zdravlja, duhovnosti, morala, humanosti itd. Seminar se održava svake 3 nedelje. Na svakom seminaru imamo jednu novu temu i istovremeno se radi nekoliko seansi koje pomažu ljudima da budu zdraviji, da budu kreativniji, da budu inteligentniji, da im se funkcionisanje nervnog sistema popravi, da im se uskladi način mišljenja sa voljom stvaraoca, da budu humaniji. Pored toga, radimo i druge seanse koje obuhvataju dovođenje određenih energija iz kosmosa koje nam pomažu u različitim stvarima, a koje su inače nauci nepoznate. Znači, mi nećemo baratati sa električnom energijom, toplotnom, nekim drugim energijama koje su nauci poznate, već sve energije koje mi dovodimo i s kojima kontaktiramo su nauci nepoznate, ali postoje u kosmosu otkad postoji kosmos. Kad god uvedemo neku od ovih energija, ja ću pitati da li je neko nešto osjetio, da li je doživeo, da li je video. Oni koji ovde dolaze godinama, ovaj seminar postoji 10 godina u Beogradu, u Novom Sadu 20 i nekoliko godina, oni koji dolaze tako dugo su jako dobro uvežbani, osjećaju energije, mogu da ih vide, mogu da opišu njihovo delovanje. Vi koji ste prvi put došli, verovatno nećete moći da ih tako doživite, ali svakog seminara poneko od novih vrlo lepo može da objasni svoj doživljaj energije koji je prvi put osjetio. To znači da taj doživljaj zavisi od vaše senzibilnosti na energiju. Onaj ko je na njih osjetljiv, on ih odmah primećuje, odmah ih osjeti, neki ih vide, iako je prvi put došao. Nekima treba nekoliko puta da dolaze na seminar i sigurno će i početi da osjećaju to vreme. Ovi koji dolaze dugo vremena, oni već dugo, u prvo vreme isto nisu osjećali ništa, a kasnije su počeli polako da doživljavaju energiju.